that. This one for the sheet. And you use it 6 years. I never use normal. Me, I didn't make a plan to come to Rwanda here. I didn't make a plan. My plan was another country. But one man tell me, let go, because I know this prophet. I come here to do things. But another things is fail. But the things is more than better for me. Today I can urinate myself. No use this kind of useless things. I don't need to use again this useless. Step forward and thank God. Ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye. Tell God that God I thank you. Ubwira Yesu ngo ndagushimiye. Speak to Jesus that I thank you. Shebo sana. Hallelujah. Deto asabas. Ekota belasia. Beta sokoya. Shelema. Biremwe nona. It's created now. Sari amas. Hallelujah. Sobi asenyo. Alebale kota. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishirwe hejuru. Hallelujah. Hallelujah. Bari umuntu mwicaranye ngo ibyo umushumba arimo yumva nawe uri murabyumva. Ask your neighbor, are you feeling the same things like what the shepherd is feeling? Muranyemerera. You will allow me. Igihe cyo guhanura nkora ku bantu nikiragera ndaza guhanura nyuma y'umuhanuzi. We yet been in the time of prophesying by touching people. I will do that after the prophet. Mbabwiye iby'Imana yambwiye rusange ku muntu wari we wese byamaze kumukoraho. I have already told you what God have told me in general, and God have already touched everyone. Kandi murabona ko umuhanuzi yamaze kuhagera. And you see that we have the prophet in the house already. Hari abantu hano. There are people here Imana yakoreye ibitangaza. whom God performed miracle for, Cyangwa se yabikoreye. or He did it to. Ndagira ngo mbasabe batambuke bigira hino bashime Imana. I would like to ask you to step forward and thank God. Abantu bashaka gushima Imana. The people who need to thank God, Batambuke baze bashime. please have a step forward. Mutambuke mwigire hino. Step forward. Ukomere Imana yacu amashyi. Let's offer a round of applause to our God. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. So uzajya uvuga amazina yawe, We'll be saying your names uvuge nawe usengera, in your church, ubundi utambutse ishimwe ryawe. then give out your thanks. Amen. Hallelujah. Amen. Nitwa Uwamarayika Jeannette, nkaba nsengera hano. Nkiza hano umushumba yambwiye kumusanga Kibagabaga ko hari message afite. Yambwiye byinshi ariko harimo n'akazi. Nari maze igihe naragarutse mu Rwanda mu kwa gatandatu, mbere yuko ngenda rero nari ntagasezeye. Mu by'ukuri ngenda umuganga ariko numvaga akazi ndi umuganga ariko atari docteur, ndi umunasi. Numvaga rero iby'Imana yankorera nkareba mu bitaro bikomeye muri iki gihugu, nkumva ko wenda ariho Imana izampa akazi. Yararangije rero mumfashije mwakuraho kamera bya Imana yampaye akazi. Yampaye akazi sinatinya kubivuga muri presidency. Yari yambwiye ngo diplome yanjye ibonye agaciro, ariko nkumva hari ukuntu umuntu akubwira agaciro ariko ukareba buriya Faisali ibintu byose ukareba CHK ukarebaho. Ariko ndashima Imana ko ku itariki 8 ni kuri uyu wa mbere nzagatangira. Aya mashyi
Can we ijambo upload? rya mbere The word number 1 ni umwaka w'iki is there of what? ni umwaka w'iki Is there of what? vuga ngo ni umwaka w'ibirori Say it's the year of celebration. sicyo n'abana batubwiye I told you. muze muhamye imana Come imana and ikomeze ikore witness to God and He will keep on working. nanjye nitwa Mukawe Juliette ariko amazina yanjye bakunda kumenyaho ni Mamivete akaba ari wa mukobwa kuri zo mu BITARO umukobwa wanjye ikintu nshimira Imana nsengera hano nakiriwe mu bakiriwe mu minsi yashize nakiriwe hano ariko kugira ngo itaro ndikondede ntabwo narikundaga ko naribonaga kuri Zoom abana bagitaho ariko ngiye kumva narimo kubyumva neza uko nabibonaga kuri Zoom ba muri Malawi wabaga hehe ngiye mba muri Malawi uba muri Malawi noneho mu kwezi kwa mbere nari mfite ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka mbifite ariko gukuzaho umuntu wari warapfuye hari umugabo wanjye bikangora cyane igihe kimwe turi kuri abana bari kuri Zoom wivete n'abandi nanjye ariko turi no mu kazi Jean Paul nguyu we naramukunze cyane noneho aravuga ati abantu mwese mufite ibibazo by'ibyangombwa murabibonye twakira ko nyine tubibonye ubwo naje mu kwezi kwa karindwi ngeze inaha birangura ariko nshima Imana ko uyu mwaka urangiye mbibonye uyu munsi Prophet Jean Paul arahari bwa mbere naranditse kubera ko ngiye mba muri Malawi ariko nta ambasade ihari bisaba ko ngomba kwandikira ambasade yo muri Zambia iransubiza ibyangombwa bigomba kuza nkahagararira abana ko ninazanye n'umwana umwe abandi babiri basigaye kandi bidashoboka bwa mbere birapfa ku itariki 10 z'ukwa 10 naje hano Jean Paul nabwo yaje hano avuga ati ntago bipfuye birongeye birazutse hey ndabyakira ariko nari mfite umubabaro kwa ko ku karere ku kagari kacu bari babyanze no ku murenge wa Kimisagara bari babyanze ariko nzambabaye mvuga ngo Mana ko na depoje akabanshubije inyuma bigenze kutigeze anga numva nakiri umunezero ntambira abana ntibirarangiye turongera turandika barongera baradusubiza turi hano nuko ishoni nabibonye Imana yari icyubahiro ntabwo twakomera Yesu amashyi Can't we upload more to Jesus? navuga ibintu byinshi ku murimo w'Imana kuko hari byinshi Jean Paul ajya hano umukobwa wanjye Yvette nawe ugahanurira Ivona ni umukobwa wanjye n'abawe n'abanjye umwe ni Bucurundi n'imfura kandi rwose ndabyitewe kandi ibintu byiza cyane hari n'ibintu ejo ndamuhanura kwa gatandatu ariko nyine Imana ishimwe nta kindi navuga kuko ni byinshi kuko Imana yangiriye neza ni umubyeyi uyu mwaka ni uwa 10 wanjye apfuye itariki ni uyu munsi n'ubundi ya 10 yageze yo sorry ariko nshima Imana yuko mu myaka 10 maze ndi umupfakazi Imana ntago yigize interera amen ntanabivuze ahangaha kanagenda nta n'uwamenya icyo kintu ko icyo gishako nyifite natinda ubundi ngiye nageze muri Malawi mazeyo ibyumweru 3 umugabo wanjye ahita apfa ariko yaragiye kera wahamaze igihe ariko ndakomeza ndihangana ndera abana abakobwa 3 nibo mfite ariko no mfite n'abuzukuru 2 Imana ibana nanjye ibyo ni ibintu birebire kuko byari bigoye kumara ibyumweru 3 nta ruri muzi namba ariko Imana ibana nanjye nkora business iragenda ndera abana n'ubungubu nta kibazo dufite dushima Imana wo mwijuru dukomere Yesu amashyi Let's upload to Jesus. ikindi nanone njya kwakira Yesu n'umukiza namwakiriye kera ubwo nagiye muri Malawi umwaka ni uwa 10 kuko n'umugabo njye niho yaguye ariho ndi ariko n'ubu njya kwakira Yesu n'umukiza ntago natinya kubivuga njye narwaye indwara y'ibisazi amezi 3 kugira ngo nakire Yesu uko nananiranye narwaye ibisazi amezi 3 na abakozi b'Imana umukozi w'Imana wansengeye umukozi w'Imana amwitaga Alphonse Amani icyo gitoro ryacu yitwaga Yotibata nuko arasengera ndakira nakira Yesu n'umukiza ubundi ubuhamya bwanjye n'ubwo mvuze byinshi ntago abandi iyi Mana ikiza ibisazi nitwayikomera amashyi Can we upload more to the God who healed from madness? Hallelujah. Hallelujah. My name is João Pedro da Silva. Iryo ni ryo zina rye. I'm from Angola. Yaturutse muri Angola. I've never been before in Rwanda. Ntabwo yigeze agera mu I Rwanda. want to testify of God
arashaka guhamiriza what I Imana see yesterday, ibyo yabonye ejo what I have today. ndetse ari ibyo afite uyu munsi. Me, We I listening miracle, yumvaga but ibitangaza yesterday I see miracle. ariko ejo yabonye ibitangaza. The way I am, Uburyo ari I can't talk too much. ntabwo yavuga If byinshi. you see the way I am, Nureba I was uburyo die. yari umupfu cyangwa I'm a dead man. yari yapfuye. I'm a dead man. I was in a car accident. dore ukuntu yari yakoze ameze. impanuka It was y'imodoka. 5 people Bari abantu before they batanu. passed away. My stomach was out. Igifu cye cyari My cyasohotse. waist was broken. Buri kimwe cye My cyose legs cyari was cyangiritse. broken 4 times. Yari They yangiritse. took me to hospital Bamutwara ku bitaro like a dead man. nk'umuntu wapfuye. Then, after they took me to hospital, Nyuma y'uko the bamutwaye doctor ku they didn't bitaro, succeed to put back my stomach inside. abadogiteri And ntabwo they bashoboye. take me actually in the mortuary. Okay. They took me to the mortuary. Bamutwaye muri morgue. In the mortuary, Muri morgue they was washing for me. bari bari kumureberera. After washing for me, Nyuma yo they kumureberera wanted to put me that things they're putting people. bashakaga kumushyira muri And firigo bashyiramo some abapfu. two of the doctor they come back. Hanyuma They abadogiteri say, let's baragaruka. not convince this man is die. These Hanyuma people will die, baravuga but ngo- this one, something happened. Ntabwo bizeye. Okay, sorry. Okay. After the doctor they come, Nyuma y'uko abadogiteri baje they touch my stomach. bakoze ku They gifu see cye my stomach was hot. babona They ko say pull me cyari out. cyari cyashyushye cyane After baragisohora pulling muri me we. out, Nyuma yo kugisohora they take me 6 years in hospital in Namibia in Windhoek. bamutwaye muri Namibia imyaka 6 mu bitaro. 6 Amezi years. 6. Yeah. 6 years in the hospital. Imyaka 6 mu bitaro. I was influenced. Yari ari I have a lot nk'uganje. of friends. Yari umuntu uganje ufite inshuti I have nyinshi. money. Afite amafaranga. I have everything. Afite buri kimwe. But after accident, Ariko nyuma ya accident buri wese yahise amutaragenda. Umuntu utarigeze amusiga ni Yesu wenyine. one day, Umunsi umwe I never see prophet. I don't know him, and I never meet him before. ntabwo yari azi profete nta nubwo yari yarigeze ahura nawe Me, nta nubwo I'm yari Angolan. amuzi. The way I'm, maybe few people they think We yavuye muri Angola. We have seen everything. It's fine. no. I want them to see out is Iyi ni pasiporo ye aragira ngo ayibereke kugira ngo mutagira ngo arimo arabeshya. Yavuye muri Angola. Yaramubonye rimwe mu nzozi arimo kubwirizwa mu iyerekwa. Yari arimo kubwiriza mu iyereko. Hanyuma undi munsi amubona kuri YouTube The ari same man. kubwiriza ubutumwa bwiza. Uwo mugabo umwe niwe yabonye. me. I did 6 years in the hospital. Yari amaze imyaka 6 mu bitaro. If I saw you my stomach, many people here do they run. Mbereke igifu cyanjye abantu I'm benshi using nasohoka plastic kukiruka. 6 years. Akoresha Me. sonde imyaka 6. Arashaka kubibereka. What I seen. Nibyo yanyuzemo arashaka There kubibereka. is some doctors here, nurse, they know what is the meaning that. Abadogiteri cyangwa abaganga This one for the sheet. basobanura. I'm used it 6 years. Iki yagikoresheje imyaka I never 6. use normal. Yakoreshaga sonde imyaka 6. Me, I didn't make a plan to come to Rwanda here. I didn't make a plan. My plan was another country. Ntabwo yigeze ategura kuza mu Rwanda kuko But yateguraga one man kujya tell ahandi. me, Hanyuma umugabo umwe araza let go because I know this prophet. aramubwira ngo ngwino tugende kuko uyu I come muprofete here to two ndamuzi. things. Yazanywe n'ibintu bibiri. But another things is fail. Iki kimwe But the things more than cyaratsinzwe better for me. ariko ikindi Today I can cyamuzanye. urinate myself. Uyu munsi Don't use this yizanye kind of useless things. ibi bintu I ntacyo don't need to use bikimaze again this useless. ntabwo agikeneye kubikoresha. Yesterday, Ejo I was a make appointment yari afitanye gahunda prophet na profeti for last week because I arrived. I'm only here 10 days.
ari hano ahamaze 10 days in Rwanda. iminsi 10 gusa My mu visa Rwanda. is here 10 days. Iminsi 10 gusa. I'm staying in Yamarambo. Arimo kuba i Nyamirambo. Okay, I don't know that place. Ntabwo ahazi After neza. talk to the secretary, Hanyuma yo he tell kuvugana me na come. sekreteri aramubwira ngo ngwino. I went there. Ndagenda. I meet the prophet. Hanyuma ahura na prophet. He was one sister. He was there. He was translated for me in prophet. Hari hariho umukobwa Prophet prayed for me. kumusobanurira hamwe na prophet hanyuma He didn't give me aramusengera. no salt. Nta kintu He yigeze didn't give me amuhereza. no charm. Nta kintu He didn't give me no maybe water to take this water, take somewhere. No. nta mazi yamuhaye. He nta prayed kintu for me. yigeze amuhereza gusa icyo yakoze After yaramusengera. praying for me, Nyuma yo he gave me kumusengera all as amuhereza a set. amavuta I amavuta put here. hanyuma yasiga. I went to Yamarambo. hanyuma asubira i After Nyamirambo. reach there at Yamarambo, Ageze iyo after Nyamirambo, 2 hours, nyuma y'amasaha I see like someone he put me stone. Boop, here. abona ari nk'umuntu ari Automatically, kumushyiraho nk'ibuye ahangaha. these things come out. Hanyuma iki gisonde gihita ko kirekura. I don't know what to say. Yesterday I was crying. Ntabwo nzi icyo navuga ko ejo niriwe I ndira. never used trouser in my life. Ntabwo 6 yigeze years now, I never used trouser. imyaka 6 ntabwo yigeze 49 years adakoresha old. iyi I can't nguyu. use these things here. Ku myaka But 40 because of this sickness, ku myaka 49 ye ntabwo yigeze yambara he umwambaro ariko tell kubera me indwara to use this one because of yamutegetse these gukoresha uyu things. mwambaro kugira ngo atunganirwe. After this tube went out, Nyuma y'uko aya I matibe talked to the amuvuyemo, police. yavuganye You na can polisi. take me to the hospital. They take me to Nyamarambo hospital. Arababwira ngo bamujyana ku After bitaro reach by'i there, Nyamirambo. Nyuma yo They gushikayo said, but how you push this one? I'm saying, I didn't push. baramubwira ati Something gute happened. wasunitse iki kintu. Aravuga ati hari icyabaye. What is going on? I'm saying, Baramubaza no. se bimeze bite byifashe bite. I went to one of the church here. I Yes. said, you Yes, people, yeah. you joking. Say, I went in the church. I don't know the name of the area, but Ntabwo I yibuka went ahantu one yagiye church. ariko hari They urusengero prayed for me yagiyemo. today. I can urinate. Baramusengera How many abasha times you never kwihagarika. urinated normal? I'm saying I'm have 6 years. Baramubaza ati se ni ryari wabashaga kwihagarika. I don't byoroheje? have Aravuga I ati, don't have a "Imyaka clothes. 6." Ntari afite He imyenda. give me the pendy. I never use pendy, but today I can use pendy now. Ntabwo yashoboraga I'm gukoresha. not joking, my brother. Ntabwo arimo I don't have a arababeshya. shame until I will die. This testimony I never forget it. Ntabwo arimo arababeshya life. kugeza ubwo azapfa. Ntabwo azigera agira Prophet. isoni zo gutanga ubuhamya. Prophet, God bless you Imana for what iguhe you did to me. ku byo No wankoreye. matter they robbed me, but I'm healed now. Ntacyo Because bitwaye now I can byanyuzemo stand up ariko uyu myself. munsi I have some yakize. irons here, Ashobora but I guhagarara can stand wenyine. up. Ashobora Long time I guhagarara can't adafite leave these n'imbago. things. I can't leave. Ariko iyo It's true, ataza I'm kuba telling yarakoresheje you. ibintu But I yari can kuba try to yarapfuye. move. Ariko I ashobora can try kugerageza to move gutera intambwe because the way you see me, kubera kuko I'm a mumubona miracle. ni igitangaza. And I'm thankful God. Kandi arashimira Imana. The same God allow you to pray for me. Imana The yafashije same Prophet God will make me akamusengera. to live here. Iyo And Mana now I yamufashije know akaba ari aha I'm ngaha. already traveling now to my country. Kandi arabizi neza ko ubu ngubu yashobora Because now gusubira I'm mu already gihugu healed. cye kubera The ko things I was urabona ko looking. bameze neza. Ikintu So yarashaka this one is a shame. polisi yari izi ko bishobora Sometimes we see gutera. of people, but they see you in the plastic and they smelling bad. Your shit. Hari ubwo bashaka But kugura today, kumva ufite impumuro I mbi can't ariko use uyu this munsi useless. ntabwo yakoresha ibi bintu bituma That's why agira I'm impumuro thanking mbi. God. Niyo mpamvu ari gushimira Imana. Brothers and sisters, Bashiki banjye bakuru banjye cyangwa abasaza. Jesus is still making miracle in this church. Yesu aracyakora ibitangaza muri iri torero. Me, I will go to Angola. Arasubira muri Angola. Many people, Abantu they benshi don't know English, but they will come here. ntabwo bazi Because of icyongereza my ariko testimony. bazaza ahangaha Angola is a kubw'ubuhamya big bwe. country. Ni They will Angola ni come igihugu here to kinini testify, and also they have a problem. ariko bazaza That's the way I gutanga am. ubuhamya nk'ikibazo nabo Thank kandi you. hari abafite ikibazo nk'icyo afite. For supporting me, for healing me. Mwarakoze Through cyane you, today kumufasha I can ndetse stand up, I can use everything I can use. no kumufasha Thank you. agakira. Ubu yakoresha buri kimwe nk'uko n'abandi bagikoresha. Murakoze cyane. Haleluya. Amen. Nanjye mpagaze hano shima Imana. Nitwa Nyampundu Clementine. Nateraniraga muri Ebenezeri. Imana rero yashimye ko nteranira muri iri teraniro. Najemo korona ijya kurangira. Nararwaye kuva 2019
buryo niyo nakoragaho numvaga nkoze nk'umuntu wagira ngo nkoze mu gisebe. Iyo nakoraga ku igufa ry'umugongo wari kugira ngo nkoze mu gisebe kuva 2019 kugera muri uno mwaka wa 2023 mu kwezi kwa munani. Nawukize igihe basengeraga amavuta. Ntabwo nari ndi mu iteraniro ariko nari ndi mu rugo ndikurikiranye kuri YouTube. Sinakira nyuma nza gukurikirana amateraniro yarangiye yo kuri uwo munsi, mfata amavuta nk'uko Prophet yari yabivuze, yasengeye amavuta nyafite nsiga ku igufa ry'umugongo. Narisizeho ndangije ndahafata ndasenga nkurikiye amateraniro yarangiye, ndangije igufa numva rirakize, rijya gukira ryabaye nk'umubyeyi ubyaye. Ndashimira Imana rero ko yankijije, kandi nanone 2022 kugeza uno mwaka wa 2023 urangiye nabwo nari mfite imbaraga z'abadayimoni zangendagamo, nkamera nk'umusazi nkabyuka nijoro nkirukanka. Ndangije mfata kuri amavuta kuko nari nkiyafite, nkajya byamfata ngasiga mu mutwe. Ndashimira Imana yuko nabyo byakize ntakirukanka gutyo nijoro. Ndashimira Imana rero yagumye kubana nanjye muri byose, ntabwo yigeze intererana, ntabwo yigeze isiga. Nanone nza mu iteraniro muri cya gihe cya Pentecote, agaba arasenga avuga ngo duhamagare imbaraga z'umwuka wera. Naye navuye mu rugo ntashaka kuza gusenga, ariko nza njyanga ariko nkagira imbaraga insubizayo, nkagira n'iyindi inkurura inzana. Twageze hano dusanga icyo gihe hari iteraniro ryarimo ryatinze gusohoka, mfatwa n'icyaka, shaka amazi ndayabura, mu muhogo haruma, numva neza mu muhogo hagiye guturika. Nza kugeraho turinjira, ninjiye mu iteraniro dusenze, njye narutse amaraso. Twarasenze nduka amaraso umwanya munini cyane, Imana irankiza birarangira. Imana rero yo mu ijuru ndayishimiye, kandi ishimiye na Prophet wemeye kumvira Imana agakurikira umuhamagaro, kuko iyo atayumvira ntabwo twari kumubona, kuko hari inzira nyinshi umuntu agenda acamo. Ariko umunyarwanda we yaravuze ngo agasozi kose hari agasozi k'ubuhungiro bw'umuntu. Rero Imana ndayishimiye, kandi namwe ndabashimiye. Hari umuntu wavuze ngo nubona ngo umuriro urimo waka ngo ujye ngo urushaho kuwuhembera kugira ngo utazima. Rero namwe ndabashimiye, Imana